خوندکارên hêja delal hêvîtkin ku hûn tev dibaş bin. Xwendekarên hêja mamosteya we ya zimanê Kurdî mamoste Darî Xelîl im. Xwendekarên me hêja ji xwe îro waneya me ser Gulbihar e, ser Buharê ye helbesteke lê hema berî wêne jî em mijarek serbest heye lê hema min û pişkî ser bixwînin ka di wê mijara me serbest de çi heye. Ji xwe ez hêvî min ku hûn jî pirtûka xwe ser û pela heştê û şeşan dikin. Mijara me serbest wekî nameyekê ye ku şehîd Çîmen Herekol di bîranînê xwe de yan jî dibe ku wek name jî şandibû ji dayîka xwe re li ser dayîkê ye. Dayîka xwe re rê dike vê nameya hanî yan jî vê em bêjin bîrkirinên xwe, êşên xwe, hezkirina xwe ji dayîka xwe re di vê nameyê de diyar dike. Em ê bixwînin û ka binerin bê şehîd Çîmen Herekol çi ji dayîka xwe re nivîsandiye û rêkiriye. Dayîka min di wan şevên tarî de te ji min re dilorand, her qêrîneke min hezar carî êş dixist dilê min. Dixist dilê te. Li ber serê min rûniştî, heta tîrêjên rojê dida cîhanê. Min tenê gava li çavên te yên reş dinêrî, dayîka min di nava çavên te yên melûl de min evîna dayîkan didît. Li vê cîhanê ez ji te têr nebûm, belkî li cîhana din, belkî li bihuştê em hev bibînin. Gava roj sor dibe, xwe dixemilîne û di pişt asoyan re diçe ava. Ez di nava xeyalên xwe de li dayîka xwe digerîm. Weke bilbilê her roj bixwîne, li hêviya vebûna gulê be, dayîka min, ez jî bi hesreta dîtina te me, tenê carekê te bibînim. Derdên xwe ji te re bêjim, te bihin û hembêz bikim, bes e. Li çavên te yên reş binêrim û evîna dayîkê bibînim. Ez li ezman di nava ewran de gava stêrkan ji xwe re dilîst, di nava xeyalên xwe de digeriyam. Ez di nava deryayê de weke masiyekî hertim dilîstim, weke masiyeke ku nikaribe ji avê qut bibe. Di mam û li dayîka xwe digeriyam. Di nava şevên tarî de bi dengê şerqîna birûskan û bi qêrîna bahûzê re ez li dayîka xwe digeriyam. Di wan şevên tarî de ku çav çavan nabînim ez digeriyam. Ji dûr ve min xwe li çirûskeke ku ji ber agirekî geş mabû, girt û bi dilekî kul û bi hestireke mezin derdê xwe ji wê çirûska agir re got. Hêviya min ew e ku ez dayîka xwe di bin siya yan jî siha azadiyê bibînim. Ji ber hestira dîtina te di jiyanê de bi tevgerim, dayê, wekî berekê di çola havînê de bê av bimîne û li hêviya dilopeke av be. Dayîka min ez bi hesreta te û tenê te carekê bibînim û serê xwe dênim ser senga te û bêjim dayîka min gula buhar û çîmena ber çeman. Divê ji xwe tê diyarkirin bê çi qasî ji dayîka xwe hez dikir, çi qasî dûrî dayîka xwe maye, çi qasî bîrkirina xwe ji dayîka xwe re ji me dayîk diyarkirin ku dayîk her tişte ji mirov re dema ku mirov têşe berê mirov dayîka mirov, dema ku mirov ditirse berê mirov dayîka mirov. Gava ku mirov hew dinya yan jî em bêjin cîhan li mirov teng dibe, mirov dikeve hemêza dayîka xwe de cîhan tevî li mirov fire dibe û geş û xweş dibe. Ji xwe xwendekarê me hêja ev jî wek mijarekî serbest û me dixwast em wêna jî bêtir ji we zelal bikin.
خوندکاری ما ایرو وانه یا مجیش خواه هلبسته که کو جلادت بدرخان نویساندیه نویسه ویناجی جلادت بدرخان نویساندیه اف هلبست امی بخوینن و امی بنارم ایکا چد هندره وی هلبسته ده هیه بری گو ام بخوینن ام خوشک پچکی باله بکشینن سر هلبستوانی خواه اموینا ناس بکن به جلادت بدرخان کیه و چه کریه هر وها برهمین وی یانجی تشتی کو کریه اموینا بین بیت سر زمان شو خوندکار می هجاب اوای کی پرت کرد وانه آواده هاتیه نویساندن که گوهون مرق بن من یانجی مرق دار بن گوهون ناس بکن به جلادت بدرخان کیه و کارو خباته کریه هر وها لسر همو جیان اینا ناس بکن اون کارتی که مال پره انترنتی ده و باش سر بخبتن و ناس بکن انی اوک لیکورین و لیگارین سر ود بینه و هم بخوازن ناس بکن براستی و نیگل تشین گرام بوها دجیانا جلادت بدرخان ببینن جلادت بدرخان جبنمالا بدرخانیانه شو بنمالا که پرمزنه لباکوری کردستانی کوری امیر علی بدرخانه جلادت بدرخان ده سال 1879 ده لإسطنبول جدایک بویه جلادت بدرخان لسر آباجه کردی آیا لاتینی رزمان کردی و هلبستان خباتک گرامبوها کریه جلادت بدرخان ام بیشن ده سال 1950 که ده چویه سدلووانیا یزدان شخوا کار و خبات نوی پر گرامبوها هن خونده کاری میهیجا هری بالکیش کو براستی پر خدمتا ام بیشن زمان کردی کریه او کو تیپین کردی کرن تیپین لاتینی جبر کو ام زانن پی کو باندورا اولا اسلامی چه خاصی سر مهب و کرد هر وها دوی چارچوبه کردستان ده به تیپین عربی ده هات نویساندن دبه کو جار جاراج به تیپین فارسی ده هات نویساندن هنده وراندن ایگو هات گلگوری پرچبونا کردستانی لی میر جلادت بدرخان به خباته که پرمزند وی هیلی دیانج دویواری دیکریه کو او تیپین عربی کرن تیپین لاتینی شبر بودید کو تیپین لاتینی بهتری وینا نویساندن و خواندن زمان کردی تیده بهتر حسانده و بهتر لیتی هر وها امبیشن دواری رزمان کردی ده باش رزمان کردیش خواستم رزمان کردی بری رونشتان دیه دناو آگوری اخافتن انما لی هما ویناری او ریگزانا دان هف کرنه و ده پرتوکا که ده پرتوکا آری زمان کرمانجی بجه کریه و یعنی جخالا یکمین حتی داویشی ام بگرن و باش السروی رزمان کردی خبتیه خباتک پر پیروز پر گراموهاجی کریه اوای کرداسی سر جلادت بدرخان مگود لی هما ام خوازن بهوجی باش لی کورینا سر بکن خوندکار مهجاش با ایرو وانه عمجی هلبستی کش هلبستین ایگو جلادت بدرخان نویساندیه به سر نویسا یا سر گوتارا گلبهار گلبهار گلا بهاره تو خملو روشا آداره هر سالو ایرو لداره گلبهار گلا بهاره ام بالا خود دنی ده گو بس نا بهاره دیده و بس نا شو ام تردی زانم گو گاوا گو بهار تیدم سالا بهاره تی گل بتواهی جورین گلان ده بشکون هر وها آداره عینی آنی زمان افتی واتیا بیستو یکی آداره یعنی هما ام کارم بیجم بری نکاری بون اکسر باخ خبيانات سرتشين نتوي لقابا آداري آنية الزمان دويدا كده يعني وكي بيستوية كي آداري قوبين الزمان چیچک و گل و نسرینه نیرگز و لال و بلچینه سینم و کال سوسنینه گل بهار گلا بهاری دویده که دشکو همو جوره این ای گلان شمرد ده دیار کرن چیچک جوره کش گلانه گل نسرین نیرگز لال بلچین سینم کال سوسن اف گشتک جی جوره ای امبیشن ای گلانن یا ای کلیل کانن کو همه کان چاوا بگشتی یعنی برنگارنگ بوناوانا به هر یک خودی تایبتمندیه که جودایه لی همو به
هفره خوشبونه که جدا ددن بهاره سورگل و ریحان ببینن بنفش و چیمن شیرین لبایا را خمروین گل بهار گلا بهاری شخواد بیده که دیش سورگل و هر و ریحان هر دو جید بیجن بهنوان هنه یعنی طایبتمندی وان گو بهنوا هنه بنفش و چیمن او جدورین ای کلیل کو گلانن شیرین او حنگی خوشبون آوان شیریمونه که ولو خوشبونه که یاجی کیف خوشی که تخندلی مروده لبایا را خمروینش خویا راوی خمروین تیواتی اولاتی خو اب بهشتا هری خوشک هری شیرین ام بینن گوش خو هر 14 سال الجهه کو براستی جه هر 14 سال انتی دبینن ده اردنیگاریا کردستان ده تی خویا کرد جد بیشن افقا جورین ای گلان گشی لأردنگاریا بهاری کردستان دیبینن جبر بود بیشن بر یارا خمروین تیواتیا ولاتی ما خمروین ها دلداران تو سرورا اوینداران تو دلگشی جوانان تو گل بهار گلا بهارش خو بده که خمروین ها دلداران تو افجی عینی وینا لسر ولاتی خود آخوه سرور کسی سرخوش تبه سرخوشی اوینداران و دلگشی جوانان شخوا جوان هردم ایش داری ولاتی خویه او جی لسر وید بیجه هر وها جادی بیجه گل بهار گلا بهاری وکی هفوکه که گو هردم تی دوباره کرد خوندکار میهشاش خو بوی آوای امتین داویه هلبستا خواش خو مناس کجی هلبستا مکو هلبسوان میهجا جلادت بدرخانی وسیه وکی رامانا بنگهین امکارن چه ترخن ولات آزاد مینا بهارا بگلان هاتبه خملاندن ولات آزاد مینا بهارا کو بگلان هاتبه خملاندن عینی ولوی ولات آزاد مینا بهارا کو بگلان هاتبه خملاندن اوکی رامان بنگهین امکار جه درش بخوندکان هون جی سربسن و قارن گلک رامان بنگهین جه درخن خوندکار ما مانکا واتین پیواش خواه منانی بیسی لی همکا امواجی بخوینن دانین سوسن کولیل که لکردستان چه دبه تایبتمندی وینا سر اردنگاری کردستان چه دبه لال بواته یا کولیل که لاله بکار هاتیه یعنی لاله او جوره که جورین کولیل کانه گلچین دواته یا بشین گلان هاتیه بکار آنی یعنی گلچین که ببین بشه گلان نه ای کولیل کان بنفش کولیل که رنگی و موو وک بهتر وینا بسر سور و شیرکی ددره سینم جوره یک گلانه نسری ناوی کولیل ککیه وکی همو جی جوره ای گل و کولیل کان بماددن ناسین خوندکار ما ام پرسین خواه چاره سر بکن پرسامه یکمین بیجه لگوری هلبستی تشتین خمان دروینه چنه تشتین خمان دروینه بهاره دماکو بخارتی ام بینی گونگش بری خوددن چولا ام بری خوددن گشت و سیرانان و شبو ام بهنا خواه وده جبرلوشی تشتی کو خمان دروینه بهاره پرسامه دوا بیجه ده هلبسته ده گل بهار دواته یا چه هاتیه بکار آنین ده هلبسته ده گل بهار دواته یا ولاد ده هاتیه بکار آنین ده هلبسته ده بهار به واتیا ولاد هاتیه بکار آنی تمام خدا کار مهیجا
خوندەکارێن بە شخوا ئەمانە کاتێن سەر جوورەیên helbestê. Helbestan şixwe helbest em zanin pê got ew cûrenivîsên ku bi rêzik û malik tê nivîsandin yan jî em bêjin wekî hevsengî yan jî ahengek tê diheye wekî musîqa wek mûzîkekê tê diheye ji wê cûrenivîsê re jê re tê gotin helbest. Helbestên bi pîvan çawan e yanî hejmara kiteyên her rêzikê wekî ya dîtir e. Em ana bijimêrin ana ev helbestaya em bêjin gelo ev helbestek bi pîvanî yan na em ê kiteyên wan bijimêrin ji bo ku em nas bikin. Gul bihar, gulabiharê. Em bên a dîtir tu, xe, min û rewşa adarê. Em ê ana bijimêrin ji xwe dibinî heta dibinî ji derkeve aynî hejmarê derkeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ji xwe ew ê ew dibo kî qertaf çîk em bêjin a tewangeyê em a dîtir bêjin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a dîtir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ji xwe xwendekarên me hêja em bala xwe bidin vana her duyan ana me cadî ser wa bisekinin em ê a dibijimêrin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bala xwe bidênê giş piraniyê wan heştin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piraniyê xwe de 8 hatiye ji xwe ji evê got gava got giş heman kîte bin heman hejmara kîteya bin ji wan re dibêjin helbestên bi pîvan yanî hejmara kiteyên her rêzikê ê hemû rêzikên helbestê aynî wek hevdûne. Xwendekarê me hêja ji xwe di vê dekê de bala xwe bidin helbesta xwe got qulf jî tê diheye. Qulf çi ye? Qulf ji vê hevoka ku tê dûbarekirin. Ana em binerin gul bihar gula buharê tu xeml û rewşa adarê her sal wek îro li darê gul bihar gula buharê çîçek û gul û nesrîn e nêrgiz û lal û gulçîn e sînem û kal sosnîn e gul bihar gula buharê cavdî hat dûbarekirin aynî wêna diva hevokê xwe dîtir jî em binerin ya jî malikê me dîtir em bînin bê çawa tê dûbarekirin ji vê hevoka ku di dawiya her malikeke de bê dûbarekirin jê re tê gotin qulf. Jê re tê gotin qulf. Temam xwendekarê me hêja em aneka bên li ser bareyê. Ji xwe bare çi ye? Ji wek heviya dengên ê di dawiya xêzikan de. Yanî ev dawiya wan dengan bin em binerin ku çi qas tîp wek hev hatine. Gava got em binerin got tîpek tenê wek hevin heta dawî ew tîpaya ji wê bareyê jê bê bareya lawaz. Gava got tîpek tenê bi bareya lawaz e. Yan jî jê dibêjin nîv bare. Bareya lawaz yan jê dibêjin nîv bare. Gava got em binerin got di do wek hevdû bin di do wek hevdû bin wê dekê dibe bareya a tam. Ji ber ku di tîpên ê dawiya her xêzikekê dibin wek hevdû di malikê de. Lê gava got ji sê û zêdetir bi yanî hem sê û zêdetir bi sê tîp û zêdetirî wêna jî jê tê gotin dewlemend. Dewlemend. Temam xwendekarê me hêja ji xwe çar cûreyê wênane. Cûreyek dîtir jî heye me got alawaz a got tîpek bi ahenga tîpekê tenê bi dawî dib yan jî wek heviya dengekî ji xwe yan jî tîp deng tê wateya tîp. A tam çi ye? Di wek heviya du tîpan yan jî du dengan. A dewlemend wek heviya sê tîpan yan jî sê dengan û zêdetir jê bêjin bareya a çi? Bareya a dewlemend. Lê bareyek heye jê bê bareya a hevdeng ya jî cînas, hev cînas. Ew kîjanin xwendekarîn ji xwe vê dekê de wek mînakekê ez ê bixwînim û nê baş bala xwe bidênê de. Ferdên ku diriya azadiyê de
ناویجن تو گاوان بگومان دیتم و دایم جه سردستان را ببین گاوان. ام بالا خو بدینی ناویجن تو گاوان پشتراوی ببین گاوان. یعنی گاوان و گاوان هر دو جی هم نویسن و هم خوندن جی لی هما نه همواتنه. جوی جوره یا کو داویا مالکان هم نویس پیوین هاتن پیوش و هم نویسن و هم دنگن لی هما واته آوان جودانه او جوار دبیجن باریا هفدنگ یعنی باریا هفجیناس. خوندکار مهجاش خو الهلبستا خو ام بنيرن سورگل و ریحان ببینن. سورگل و ریحان ببینن بنفشو چیمن شیرینن لبایارا خمربینن شخوت ابا داویج برگو قلف ام ناخب بن بشي باري ايه هلبستی ده لی هما ام آنه کلوه هلبستا خود دنیرن کا باري آوه چیه شو خوندکار مهجا ام ایشی خوش قرطافی کسانه ناینن جبرگو قرطافی کسانه و هم لیکر جی او ناتا بن بشي باري ده لی هما ام تیپین بریاوه بنیرن ام بنیرن گو اینه شیرینه خمربینه چند تیپ هنه اینه بیده که چند تیپن دو تیپن افتی واته یا چه مگو دو تیپن باره آوینا تامه مناس کر به چیه باره یا هلبس تامه باره که تامه تمام خوندکارین ما خوندکار مهجاش خو مناس کر کو هلبس تامه لسر گل بهاریه گل بهار شخوا هلبسوانی ما جلادت بدرخان به واته ولات خوشگونا ولات و بهارا ولات شما دای دیار کرن شخوا واته پیواجی ما باش ناسکر شخوا پرانی واسر جورین گل کلیل کان بود پرسی خوا و رامانا خوی بن گهینجی ما درخست سر هلبسته کو او جوره نویسا کو آهنگ و مالک و ریزکان پیکتی سر آخبین یاجی ما داشی رو بکرن شخوا سر قلف گو او هوک که کول داویا مالکان تی دوباره کرن لسر باره یا لاواز گوش وکهویا تیپه که آنجی دنگه که لداویا هر ریزکه که چی دبه و باره یا تام گوش وکهویا دو دنگان وکانه که ام بینن که هلبستامش باره یا دو دنگانه شخوا دولمه جی سه دنگان و زیده تر و هم جیناس یانجی هم دنگ مگو پیوه که لداویا هر ریزکه که تیب کار آنی لی هما واته آوان نیکه خوندکار مهجان بده که امتیر داوی آوانه آخواه هیویا ما اوه کوانه که بسود گهاشت بوه و سر کفتنی جورد خاص